Ndihamba ngahlukumezeka sibuhlungu isithi ngahlukumezeka. Leli zwe lingalunga leli masingaqala sisolve abantu abavotela u-ANC. Abantu abavotela u-ANC are the most people okufuneka siqale sisolve bona. I don't think ukuthi they are aware ngey'nkinga imindeni yabo ababhekana nazo. Khuluma ngoba abasebenzi basezimayini namhlanje aba-recognize ndawo. Abasebenzi basezimayini ngicabanga ukuthi bangabanye abantu abasebenzela umnotho kuleli zwe lakithi, but bangabanye futhi babantu abanganakekile nangerole abayidlalayo empilweni zabantu. Ngoba sikhuluma kunabafowethu abaphansi emgodini asebenza, yazini ba-reach-a 20 rand nge-hour labo bantu, 20 rand per hour. Njengoba ngikhuluma nawe nje manje baphansi emgodini bayasebenza, and konke lokho it's because of uHulumeni siphila ngaphansi kwayo, uHulumeni kaRamaphosa. Uyena owaphasisa lelo nani lemali, wathi abantu abareyithe leyo mali. So I think ifuna siqale sisolve iqala ngeqembu elibusayo u-ANC, then kuyobe kulungile. Ngiyacabanga ukuthi nabayoza ngemuva bayofunda isifundo sokuthi akunanyathuko engumlibe